مثلا رايان زفلاك تي في ويب كابيلا ساكين رجع داغور كان ثماري كي هكا كباي سوفاج يعني داش زما دينا وليك ثماري كي هكا ساكين زفلاك الاخبار الحمد لله عندك نلاق très bel après-midi les artistes ils étaient au top pas mal d'orchestre pas mal de son voilà الحمد لله هذا مانيفيك يعني ساعه سقسينو ساكينا كوما ساكي تستماري وين باش تحس شي زعما دينا في ماري وين خمنا ساكينا زعما بلي لا الكباري سوفاج مي خمنكم في ماري وين كما الخضر السابوتاج مالوريزمون يتسيلي فوالا لي جون يفول كاسي كنا قلا نتبنوا قلا اون اساي دو كونستروير كيك شوز تفعل لي شوز بيان لي جون يساي دو كاسي اما ديك خمنا دي سان دنيا ساكي اما وياض شاس الدنيا مش ليفينمون يا ريسي لا فوالا سي l'événement il va parler de lui-même. Comme on dit, fais tes projets en secret, la réussite se chargera du reste. Bah, je pense qu'aujourd'hui. Je pense que c'est encore. Plus fort que. C'est encore, voilà, bah, chaque année on essaye de faire mieux. Et chaque année, voilà, on va essayer d'apporter quelque chose de nouveau par rapport aux années précédentes. Voilà, il y avait beaucoup d'artistes qui sont venus d'Algérie, il y avait un orchestre. Beaucoup plus de répétitions, beaucoup plus de travail, donc voilà, nous on essaie, on essaie de carburer un petit peu pour donner la meilleure prestation possible au public et puis que les gens soient satisfaits. يعني كنت تولى c'est le plus jeune organisateur داكي فرنسا يا خاكا le plus jeune مازال je sais pas هذا يمكن تصيد قارن tu es jeune ouais هذا صح. Bon, moi, depuis que je suis petit, je suis dans ce milieu, on va dire. Donc voilà, on essaye de faire ça comme on peut avec nos moyens, et d'essayer de faire le mieux possible pour respecter la musique et respecter un petit peu aussi notre culture, c'est important. On essaye de ne pas oublier les anciens comme Kli Hayathoun, quand même 60 ans de carrière, pour moi c'est un honneur pour moi de pouvoir le produire aujourd'hui. Et quand il vient à la fin du spectacle et qu'il me remercie, qu'il est content, qu'il a pu être en contact avec son public, qu'il a pu chanter avec tout son orchestre, bah, c'est le meilleur des cadeaux. C'est le meilleur des cadeaux. Je vais remercier le public. Le public avant tout, le public qui est toujours fidèle. C'est les mêmes personnes, ils disent ça. C'est grâce au public dernier, ça marche. C'est grâce au public qu'on est là. Voilà, on avance, ils sont là, ils nous soutiennent, ils nous donnent des idées, ils nous suivent. Que ce soit avec Guy, Montreuil, à gauche, à droite, ils nous suivent toujours. Donc, alhamdoulilah. Je vais remercier aussi les personnes qui travaillent avec moi. يعني تولع قسمي تفضل تفضل تصل الحوايج تصل الحوايج تاميليوريو كومونسي بيتيت ان 2012 اقلا ان 2017 كتولي ان 2012 تولى ماشي كيف ماشي كيف لا سونتينيك يدري منيك الوقتي كلشي يدا اسمو قرض يدري منك شي اسمو قرض non le principal c'est la qualité voilà. Le principal c'est la qualité et comme on dit la qualité entre guillemets ça se paye. Donc ouais, il faut mettre les moyens pour réussir. Il faut se donner les moyens pour réussir, je pense. يمكن هكا روميرسي باسكو سي لو سول يخدم اللوغو ينو دي لافيشيك دي ليفينمون ينيك تما سوتونو جو سوتيان جوسكا امان موثي ونا امان موثو كويس عين حوايج عقله داكي ديك là on travaille on fait bien le regard tu vois on connaît une grande famille et puis j'espère que ça dure ان شاء الله بسم الله فاصون كنا نيمون زماك نعاون نقلا داكينا C'est gentil, avec grand plaisir. Toute l'équipe. صنعوا les organisateurs داكي فرنسا مي l'organisateur ديال عجبني حاجه كتشي باسكو خدمت تخدمت تسقول سي جونتي فينونسيال تخسر دير مني مقرانين غاس تخسر ولا تربحوا tu t'en fous. Le principal c'est de faire le public. Voilà, si le public est content, c'est la meilleure des récompenses pour nous. C'est le meilleur des bénéfices. ان شاء الله مازالوا السان مازال الوقت بزاف ان شاء الله مازال افريدي تدو qui sont qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, je leur souhaite bon courage parce que chaque année ils n'arrivent pas. زعما باسكو تا شاك فوا كتشي الكباري تشور ليفينمون توجور يتشور سا سباس تري بيان البوبليك تشوغال نوت زران كذا شوك فاسنين زران كان كيسوا خدامو دونك البوبليك اي جوجين ماشي اللعيبه النير ابا اللي جالو كي جالوزين كاع فاسن تقول وحسن تتفاصل Exactement. Voilà. ماكش تلاقي كي ربي يديك تبورث تصل عندك يتعاون. فوالا. هاتي مليح ان شاء الله هنا يعطيك الصحة.